Ишлеген шамрыксем шыржы в регион пластыхен адалануне шулдер хывагансем. Кивиче бурныштан тапқырда яшкерімбе пегезен умне еврлықты сахалмар тухать. Візене барындарма профсоюз бірлігізен болушашы. Патшалық учреждение зенде тұрышаган шамрыксене пожырғандарыган ыйтузене, візене күреген теревимелізене Шубашкарда ергелене профсоюз «Время молодых. Современный диалог» форум разүте яврыш. Форума адалжидары хэнчи регион сенчи шамрыксем худшанайшы. Шавраза дерзембе осталых хащесенчи вазем муниципалитет кадрзыне хадерлес, ядарлы шер операцине худшанаганзыне гуманитарий теревне кюрес ыйдусыне тишкерейші. Пачалық рей шамрыксен политикине чувашинре мандере хергелезе пыныбе балажайшы. Ошкынбай шлеме хастарзыне ерсы ума булжаган варталасыне вара спикерзем калаза банынчой ошағы ума булайд. Пачалық организенче шлеме банхигон шамылмар. Пызык явап, өзем жинже, эшкуне өзене тізенжен ворым. Шав я балазем, өзем балах шымылат сабамаш шамрыксене. А өзене пулышмалла. Форум гыщен, шав ойду зене, милет атма булать, пирень, миле шымылат сабама булать шамрыксене, эшре, вырнашма, хайзене гадартма, паршалық енжен миле булужу. Өзіне бама булать профсоюз, менен бе өзіне жау идузан бабулышма булдарать. Вот шауын жаны бір баған бұғынны и шутлапыр тұқышлы булать берін бағаныш. Форум программине Шубашкарын палы вырынезем дырық шылжыресінеде, тірление ращей картыбе палашасынеде картне. Варенюбе каныва шайлаштарны піршуғышлы жамрыксыне пірліштерме, тачы жиғын үзем ергелеме май бары. Эрнегаларым Вайле, Юлия Дюкова, Игорь Зверев.